Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Қазақ тілі пәні 3-ші сабақ. Бірінші бөлім өзім туралы. Сабақтың тақырыбы сен нешедесің? Тема сегодняшнего нашего урока сколько тебе лет? Сен нешедесің? Сколько тебе лет? Сен алтыдасың, тебе 6 лет. Сен жетідесің, тебе 7 лет. Сен 8десің, тебе 8 лет. Есте сақтайық. Запоминаем склонение числительных. Бірінші жақ мен, первое лицо я, то есть мне. Мен бірдемін, мне 1 годик. Мен екідемін, мне 2 годика. Мен үштемін, мне 3 годика. Мен төрттемін, мне 4 годика. Мен бестемін, мне 5 лет. Мен алтыдамын, мне 6 лет. Мен жетідемін, мне 7 лет. Мен 8демін, мне 8 лет. Мен 9дамын, мне 9 лет. Мен 10дамын, мне 10 лет. Есте сақтайық. Екінші жақ сен, второе лицо ты, то есть тебе. Сен бірдесің, тебе 1 годик. Сен екідесің, тебе 2 годика. Сен үштесің, тебе 3 годика. Сен төрттесің, тебе 4 годика. Сен бестесің, тебе 5 лет. Сен алтыдасың, тебе 6 лет. Сен жетідесің, тебе 7 лет. Сен 8десің, тебе 8 лет. Сен 9дасың, тебе 9 лет. Сен 10дасың, тебе 10 лет. Үшінші жақ ол. Третье лицо он или она. Ол бірде. Ему или ей 1 годик. Ол екіде. Ему или ей 2 годика. Ол үште. Ему или ей 3 годика. Ол төртте. Ему или ей 4 годика. Ол бесте. Ему или ей 5 лет. Ол алтыда. Ему или ей 6 лет. Ол жетіде. Ему или ей 7 лет. Ол 8де. Ему или ей 8 лет. Ол 9да. Ему или ей 9 лет. Ол 10да. Ему или ей 10 лет. Тыңда, қайтала, оқы. Давайте, ребята, прочитаем. Әсел, Әлібек нешеде? Әсел, Әлібеку сколько лет? Әлібек 8де. Әлібеку 8 лет. Анна, Саша 7де ме? Анна, а Саше 7 лет? Жоқ, Саша 8де. Нет, Саше 8 лет. Бірінші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. По данному образцу нужно составить диалог и написать в тетрадях. Әлібек, сен нешедесің? Әлібек, сколько тебе лет? Мен жетідемін. Мне 7 лет. Сен алтыдасың ба? А тебе 6 лет? Я, мен алтыдамын. Да, мне 6 лет. Анна, алтыда ма? А Анне 6 лет? Я, ол алтыда. Да, ей тоже 6 лет. Қыркүйектің 4-і. Дәптерімізді ашамыз, открываем наши тетради, пишем сегодняшнее число. Қыркүйектің 4-і сынып жұмысы сен нешедесің? Бірінші тапсырманы жазбаша түрде орындап, маған жібересіздер. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда сау болыңыздар.